Ni wirigiro boka muritheria wa Meru Tv nwithiritwe wina ntuku inthongi na gakugwate ugeni ndene ya methetu ya ntutu ya Meru Tv utuku bwana rwe iri ntuku ya Jumamosi ya tariki 16 kuma aje muchi munene jua county ya Meru mwankara kunthuri gwatanira na ninkumenyithie kana ngukinyithie ithigithio kiri ntutu cia Meru TV ntuku ina rwe ningi kuretera ntutu iji mbitagwa Nancy Ndogo na gatwambirie nteto cietu na kuma kaunti ya Tharaka Nithi kaunti Muturi na arena ndi muthenya Juanarua waziri wa utalii aja Kenya nwe Penina Malonza na kuriongete ndene kaunti je kire mambura ja urageti ja tita na mbere ndene kaunti ya Tharaka Nithi na aria hekire akaribaba wirane bwa gutigira ati ugoti burabu managia na kutega kana na njia ya kuona nyomochi ya kithakani Meru National Park bakomba kuthura kana county ekomba kuthura ekigwatira rugai kuma kiri KWS na nandika turenkirwe nteto iji kuma kiri Tharaka Nithi county ni Ndagara wa Igona igere mambura mama urangeti na marima kuona niontera ba Tharaka ara wakili Paul Mugambi achogereje thirikari kaunti ya Tharaka Nithi nkatho nonto bakubangania mambura mama akiuga wagira mwanka makaithiro makiruthika festival ino ya urageti tuchokerie kairi tumiruthage kira mwanka mweri wenana kira mwanka kana mweri wa kenda aga urageti ibo wetegerio ogu na tuchokerie thirikari ya county ya Tharaka Nithi nkatho nonto mwanka uyu ibo babangite cultural festival ino na yarete ikundi kinyabia na areguru bia Tharaka Nithi yonthe biriaga ujumbe wa Tharaka Gitonga Murugara gitumira kanya gakukwira mugongo wa Tharaka mwambirio ni gwa mwanka tuthiete raisi wa nthiguru William Ruto agakinya guku araugite ta mujumbe gatigira kumwira mathina maguku akiuria kariba Tharaka gutigira bakumunengera kanya kuruta ngugira raisi akona ya president wetu na kuja guku February March kuriungira Tharaka mbere tutuike antu bega mugeni akinya nakaribisha watibu turutheni mantu matukamuoneria one na titu thiete na mbere nyuma yagwa twarure kitheti kyake iwie nakyo imantu mabitu ena mwe mumbe uko gwetu aga kwenu gwena teachers training college gachiongo etegeri tuyuririe kuma gututhi marimati tuyuririe KMTC kuma gutuyuririe Huduma Center kuma gutuyuririe maendeleo mama ngibonthe mari ukuna machukuru metu wona twaruthogu twina gintu gya kuonia president na nonto ino na tamu ya muthia ya ngavana Njoki kwithirwa ari wathanini ciaca cia ngavana wa kaunti ya Tharaka Nithi mwanka wa 2027 ikigwata mwanki ntongoria mwanya kuma Tharaka bagutwa kiringoni barauga kagita gakaimu Tharaka nonto muchuka na mumara na nywirirwe mare barithitie mburi emonde chuka ibarithitie mburi Tharaka no agatutuma gwa tukerwa no ntuimoye tukerwa tugateruye tukarithie tuthi tukaune nku tuthi tukarire mwere na ituririte mianka 10 na uyu na 15 Tharaka turirite ende turiuga Mutharaka na tumwe athia karithie mburi wana tigo tununkiro neria tukamageria ria ng'ombe ino cia Tharaka Nithi turiaga Tharaka ino na declaration number 2 ya urageti cultural festival wetegeria ogu tatigani moreni baba kuga murethi Tharaka na mwana chiara waringenke achiarwa akauma maguru akambiria gukura karumwa mpembe cia makanda arumwa mpembe cia makanda katumwa kathikurithia mburi igwarira mujumbe wa Tharaka Gitonga Murugara ugite ngavana ora kathurwa atigire kugwatithania mugongo wa Tharaka Nithi Tharaka Nithi twi gintu kimwe muntu ura tukathura ngavana no kagwatithania Tharaka ino yetu agwatithanie chuke gamba ng'ombe agwatithanie mara na babangi bonthe bakenda no tubana antu betu twagiri kuiga twi gintu kimwe me atwathuranwa na me atukia ndwa na intemencho ba MCA makwa nkabera rutani wera na ngavana wenu Muthomi Njoki kuma gijigo mbunge kia Tharaka kaunti ya Tharaka Nithi nkiripotera Meru TV rieto kambita Ndagara Waiguna Ibuga Ndagara Waiguna kuma kaunti ya Tharaka Nithi na tugita na mbere
najo magana ja aritwane bekeri dhironde ni ya chukuru ya utea na ubundi ya nkabone tekniko na aria mambura jireja gukujiritwe na gutongerwa ni PS wa kithomo ruterero wa TVET colleges niwe Esther Dhara Muhoria mwirigi wa Charity NTETO iji. It is an honor to preside over this graduation ceremony in this institution. Magana jaritwa ba chukuru ya uteana ubundi ya nkabone ni bekirithiro nyuma ya bogo kinyaniria kithomo kiao. Mamburaja gwikirwa thiro kwa ritwa ba yatongeretwe ni ndagitari Esther Dhara Muhoria uria niwe PS akiri edwangirwa kithomo mantone jigi chukuru chia TVET. Ugite thirikari gukurukira rwangiro ni ithirite gikanira kirode na kambuni mwanya chandegoro mwanya kona ritwa bareha ba gwikirwa thirone ba kuona ngugi gute gutakanya. The State Department for Technical Vocational Education and Training is celebrating the milestones made in ensuring that our trainees are linked with industries in order to give them hands-on experience that will enable them venture into entrepreneurship and also to compete in the job market, locally, regionally, and internationally. This has been made possible through the State Department's partnership with GIZ and various industries in order to enable dual training, which has continued to equip our trainees with the much needed industry skills. I am glad to note that Gabune Technical Training Institute has been able to sign MOUs with 4 industries for dual training. I especially appreciate Gabune TTI in their efforts to embrace CBET. I strongly believe that once fully implemented, CBET curricula will spur this country to become the Singapore of Africa. Na kiria ntu biombe baria bari na motea ja ubundi mwanya ende bate na baruga chia mathomo Esther arina kiguni kiao. We come from communities and societies that has very experienced individuals doing excellent work but lack formal education. The government is in the process of recognizing these unsung heroes and heroines through recognition of prior learning. These individuals will be issued with certificates after being assessed. This implies that they will be able to access government tenders, employment both locally, regionally, and internationally, and also further their studies in various specializations. I therefore wish to call upon the youth and any resident of Meru County and Kenya at large who have skills but do not have certificates to take advantage of this opportunity that we are offering in the State Department. The policy is set to be launched extensively in October 2023, that is next month. Naburonga meri bwa chukuru iji ni batigirite bagutariria mathina kathomba jaria bagukurukira kwangerekano mantu jathina ya kwagokaria na kuthuka kwa barabara mirigo yo. Faced a few challenges, most of which I believe you are aware. Now, the number one challenge is the 1.5 kilometer link road between, from Martin Road to this place that continues to hinder enrollment to this institution and occasionally poses as a security threat to this institution. Now, the other challenge, which you must acknowledge, is that in the past 5 or more years, we have an occasional insecurity incidents within the community that sometimes deter trainees from making Gabone a training institution of their choice. We occasionally have fluctuations on trainee enrollment, sometimes out of unavoidable circumstances. This makes it very difficult for the board to meet the financing or the remuneration of the over 40 employees that are engaged by the board directly. Nkiripotera Meru TV,
Deako dietoa ni mwirigi wa Charity. Bwiga mwirigi wa Charity nonto bwa NTETO na tugitana mbere tutonye mwankantere chia tigania nare nande akariba KK muthangini iriri ndene ya gishugo mbunge gia tigania East ni bagunekite na Chukuru jane kuringana na mubunge wa gishugo mbunge ikinwe mporo wa bore akiaria kagitene ka muchemanio kana kagitene ka muchemanio jua kuthurania maoni ja mwingi kithirani bagwitikiria Chukuru eje ya kwa ntereje mporo wa bore na ugite mubango yonde nirikite na kira gitigire ni title deed ya gwaka kana ya kithaka kira Chukuru eje igakwa ne kagitene gaka augite Chukuru eje ikethirwa iri rwangi rwa Chukuru ya Meru University iria irentere Gianchero Adams Motorio wa Thirenja enacho kumategania kariba keke muthangeni bachumirite na kuriana na murandi baretiri ni MC wa Julius Mireti Kaimbo ya kubenjera ndamu kontone ko araba kerekere muchemanio mwinge bawite bo kiwanja ki Kaimbo konta kwithira kinyange na njire kwenja ndamu ne barombete mubunge ushombiga tiganisti mporo abori kumba kwithira kibaretiri university kontone ko barenda university ana barenda ndamu no tukena biele biko ngane ba wale walikuwa wanataka kuja kusimba ndamu area hii tumekataa. Kuringana na kariba barua ni bambiririe mutaratara kumba kwithira bagichoana university kuntone ko bagilukini mubunge mporo abori kuma mwakene ngile 16 mwakira mwakene ngile 17 na wikinya mwakene muyone Okaimbo amunanga bana county Meru Faith ko Mongasa wambere kwithira bayikumira na kuone bakonda kwithira betumira kiwanja kiba kwanda kwa university kwithira bakibenjira ndamu mubango ya kwithira tuna university gipindi nekira mheshimiwa mporo abori ariku 2016 2017 community ira propose kwithira tukienda munda ira yuri ara ya publiki eka 31 ya publiki tura propose twika university o ende gitadira mheshimiwa mporo kipindi kibire kwa mukuluka mubango yura kwa kwa hiyo ari twete KK na muchemanio munene sana na tuwitikanira turi antu bonthe ba KK kuriuke mubango yuringi mheshimiwa mporo abona twetikire na ya na antu banene ndene ya thirikari barabetikanira amwe na community batu kintu kira tukwendara mundene ya KK ikureterwa Meru University mwana bo barua MC wa Julius Mireti Kaimbo amananga bana county Meru kwa Mongasa batara bakarande tende na bokubore kithirani bakwenda murandi yo ndamu kurukiba kiwa MC wa kinyaka urua mianga kithaka kia tumba kwithira kiwa tukaenda paka Meru University tukaenda tukaongea na chancellor tukaongea na tukakubaliana akuione shamba tukakuja tukapanga siku akakuja paka hapa na akaangalia hiyo shamba na akakubali mwishowe akanitisha title hiyo shamba kaniambia siwezi kufanya kazi bila title nikakosa title. Sasa nikifuatilia nikaambiwa hiyo title hiyo secondary kwa maana hii yafunguliwa iwezi pata title kwa maana ina principle wa kufuatilia maneno umetongodio na Meru ugare wa wewe ndamu mulika ri kithaka kira kia mulika kinyoko urwa mwanka utiwe inayuri utaya udia community munda yuko iware munda yoro enda kwenja ndamu yotinya taito ndi tochokede mheshimiwa mporo abori nonto iware kithaka kira kikwambiriria process ibura tukomba kuona taito ndikenda tumeo gitumira terero wa mporo abori wite kintu kira mwankira thaiki kwendekana kendo university ambire kumba kwithira yako ni taitwe munda yo arawite ni ritande tibone ne kumba kwithira gitira taitwe kumba kwithira kioneka nyume mweri umwe uni kuma muyumbe mwaka 2017 cia that one no te pingamizi te nyando ya leo ndego kuma kipindi miaka 5 baratandwa watu ka freakers isitorendi lakini yangu anakuwa kevire kazi ne chietete ndungumanya kabangete kwenja ndamo kutenja kokabera mwangaza atokuromba tunarwanda rwaturu yao tambulio tunarwanda rwaturu yao nakwetwa agambela tunarwanda rwaturu yao nato RDU uterwe rweno eta kwenja ndamo nithaka binene ngombe cheno rwako nyuma
nawe muramiri wa University ya Meru rekonda kwithira ya karwangirwa NTETO awite bari tayari kumba kwithira kiambiria ngui kaitene konthe bona bomba kwithira bakininkirwa titwira bakwenda twirende kwagiriria university rira batunekera toyara obire batunekera na vice chancellor ambira kaito yoneka nontu university tumba kwaya na kiwango kembecha kiri kutina taito no mwanka bethira baina hakikisho araba eka kigina kiao kutithia kwina ciuria irio nditazi nite onto bwatumire mbecha ji na njire bwatumire nayo na muthie buru fango chokere wananchi ba kike mwera muthanga nkatho nontu bwa kumira kwa wingi na kuringa kuna kauli imwe eti kiraba kwenda zikuru bakwenda batikwenda ndamu ya Mutolo. Number 3 ndene ya Tigane Central kuma mukuru mwago na magaiti otono kwa ndamu nontu ena ndoje kumwana Nyambene Hills iwe kariyo ndo cionthe cina miwetu Thananto iwetu iri Vite iwetu iri Leutu iwetu iri na ndo nyingi mno ikuma ndene ya Nyambene kina magaitika na ndipo ntokara kuwa otemu ntokurire ndamu itegakwe lakini kato kwa teriwa teri uwe ngania we uko nambaka ndamu wala mbija ndamu hao kwa alura Mutolo na ndira alura pipe bingera pipe kanyoro Mutolo ibo ntwatigane Central na ntwa keke bo bongo na kanyokao wabate kwa Mutolo kediro kwa kuna ntwa keke badalura pipe nkiripotera Meru TV kuma Tigane Mbetanda mzimoturia wa Virenja Ibwega no nto bwa nteto iwa Adams Muturia wa Virenja na tugitana mbere na nteto cietu nawe Julius Mbijewe uria ni mukaririgiti wa kiama kia NOPEO aja county Meru na ndina shumirite na kuromba mbunge ya Meru guchunku na riboti iria kinyete nyombene ejia gutariria ati gavana wa county Meru niwe Kaira Mwangaza atina Mutwe Jomwega na akiaria Mbijewe na rombete MCs ba county eji guitanguge yao batina ugwa Jeff Gitumaga tunegeria nteto iji nawe Julius Mbijewe mukaririgiti wa kiama kia NOPEO na kuria mbunge ya Meru gutegera maendekithia kathumba na joja kinyite kiri mbunge iji kwa mpwe na kinya nkuruki gutegera bo nene yendekithia na riri kuga gavana wa Meru ena thina ya maiciria ruaru wa petition nyangere ikiro bunge ya Meru na petition ile cikitwe kwina ira itagwa ya mbere kwina ya Ritingoge ba county kwina petition ya mantu ya mbere cia muntu kenya ile ciarirwe kwina petition ya mantu ya mbere ci kwandika nurses ile cirariterwe na ciatumirika kwina petition ya are arongina na atano ngina baitete mbesa ndeni ya county na petition ingine ira ikirwe kuga mutu yo tukwethira jobui ankwenda kuga atiri petition ikaendelea assembly kena daktari omba gwetwa athibitisha no ntomando ira kuthithia ya tuligaritie monga tukona utugitekania na kwethira omba kwethira mutu yo tebui na uga utuka mutu yo tebui utemea gutongeria antu ba Meru na yu mutu yo tebui so njira ya mwisho nchokerie kaire kenda Meru ebua kenda antu omba kulitanguge utewomba kuthokania na MCA uthokania na MP uthokania na deputy governor uthokania na mwananchi uthokania raisi oruma members of parliament ikomaanisha igwa wena thina gavana Kawira mene tekere Perez ugatinda twetekera gavana thai umara wete njira yonthe kubua no gwekwana no peo becha ire tougire ciekiricie mantu ya sibitari ciagitwa cigwe kiri mantu ya magamba na ndi mwonkana ruwa mbeca iri cirarirwe na ikirikia kuriwa antu bara bonde manasezi na clinical officers bara baire tu advertisement gwatuka bakandikwa mwonkana ndi gutikuonekanija kuokomba kwandikwa nontu mbeca iri ciegerite kuriwa cionthe kwa ura nkweregera mwaka yoyo kweja tumba kwya tena namba 40 tukya tuli ni namba 47 ni aria nkuruki Mbijewe ya kuria MCs pa county ya Meru gwitanguge ya ore baterie kuthuja bo nene thirikari ya Kawira Mwangaza batiukira acoka maturene kubathukiria marietwa narikirie gwikira ogua sana members ba assembly no ntwarita karwabo na are wondi na ara baumite ti members bena thina
nwewe na thina nontu munga gwatuke bagukira kuona nirua na muntu uri kwithira akigeria kumuria biuria baketha be no gua mantu janga bana kwithira okira membi eta gukurima gukura na ara wondine apana mantu ijathukire muno nontu gukinyira antu akwinga ndebite ngabana obisine kumubunjiria murango kumuoreria stima kurega kurea security we kurega secretary we na ndi mantu ijathukire zaindi ariti bango gituricemania abo bakamatuka guti muriti ngugi ukwenda kwithira akija kwina abo nontu nokira ngabana ejo mwinga ngugine na ndiri anto bande berita ngugi no gua akirikiria mutongeria ujo na kuga kwa mwaka jumwe nandi gavana Kawira ari obisine guti ngugi ombite kwithira gita na kinya mirandi iria kurugura ni iria yathithitwe ni gavana wa Gatene Kiraitu na kinya Munya anto ba Meru tindo biba kwenda kiyo tumatwira tukia ya namba 40 turi akwie kurigia no ntubwa indo bila tukuthithia guten project nyemwe iria ngabana mbere tiarewe iombete kuthithika rua mono ararugure maternity Kanyakine iria yakine Kiraitu Murungi arugura block iria ya Meru General Hospital ya mbere tune Peter Munya arugura thoko ya makutano ya mbere tu Kiraitu Murungi kwa project ciawe ni makobokobo matresi na mabati akwenda kumwira nande antu ba Meru batagete muno na kigyo tuma betha bakirigagia ibokora beci oragia biuria sana kirikanagia antu ba Meru kwithira thina ere tugwatite monka nande ntikumeana tukomba kumemberia njira yonde kumba kweberia thina Meru yomba kwithira gita bwega no mama kwana nonto ate muntu akomba kuritango genwe TMCA TMP Senator te mwananchi wa kawaida mwananchi na araregere na nko mwere nye Jumapili na ale akwenda gwita okorea kaere maua beta bakamurega no nto bariuga barenda kurugurwa kabros baikirwa roje baitherwa njira te makobokobo na mabati na mattress nkiripotera Meru TV kuma wandi yankuene South Menti beta Jeff wagitumam Bweganje fwagituma nonto bwa ripoti iyo na NTETO iyo ni maoni ja mbijewe na tugita na mbere na NTETO chietu tugachokera nyuma ya ndaika itikuraja nimbitagwa Nancy Ndogo okay bye bye. The BT Sacco nio sako ya kwetongerete mandone jaki mbesha na tureje ukinyira kiroto gyaku netojenaga utungata bwa mithemba ije normal savings jaza savings account the BT Total savings account school fees account the BT fixed deposit minor savings account business account women savings institutional savings microcredit savings account na kinya salary account nombo inyo turiongera kiredwangi cietu irere maua mekindori mudhara mishimekoro kianjai athi na kinyarare kana uturingire thimu gukurukira namba ije 0701911765 kana utume email kire info@thebtsacco.co.ke. The BT Sacco, our Sacco, our growth. Nionto bwabata kubamenya na kumenya jamanene jarabaga na kugecha kiri mugongo na borea bwabatikire bagwechendea itachemuka ile maneno utasikia ni kubwa nikiri mubango jwa rumuri extra tukushondesha juma kwa mbere dhejire shogoro mwanka dheidhato ugwatete na faminas
wa Kimathi. Rumuri Extra, gachoba murike na choba menye. Karaja kuri na mambura twamenyaga twaigua maru kana rogoji na twona rurĩrĩmbĩ rwa ntogo. Ende bibionde ni bireketie na kuthingithuka na gukorokwa ni kagita. Na ntobo Meru TV turiaje ni ntobo waku gutigira mambura jaku ni jagukinyira chore baku imwe kwa imwe gukorokera mitandao yetu ya Facebook na YouTube. No kwithirwo ni mambura ja morano, rachio, mathiko, mambura ja kanicha, birthday, pass out, graduation kana gwekirwa thombe kiria thomi na binge kathomba. Mambura jaku tukajikira kiri mitandao yetu kuma mwambirio mwanka muthia na mari ja kuguna mokojo waku. Neu tukagemia kiatho giaku na gukua mwago jwa muthemba ugikongwera na chore hamwe na ndegoro ngima. Araniria na rwangi rwetu rwa wendia na biashara gukurokera namba iji 0701 886 811. Meru TV, chionere mwanya. Bwega tugucukira twitana mbere na nteto cietu na tugitana mbere tutonye mwanka ntere cia buri na ranande gikundi kimwe kiria gikumenyekana ja Meru Cultural Center ibaciumiritie guchuana na akuru na ekuru na akuru kana na ba maumau kuma sub-county cionthe aja county Meru baria barwirire uciathi niu bakona kioto kiao kiria gibaturaga batuite na batana kinya gukiona kumarira barujagira uciathi nthiguru ya Kenya. Mwandiki wetu wa nteto Gakimutegi kuma ntere cia buri ena nteto iji. Gikundi kimwe gikumenyekana ta Meru Cultural Center ibebumirite guchwa akuru amwe na anaba akuru ba maumo kuma sub-county chonde cha county ya Meru na muoroto mwa kubareta amwe na nkuru kikurwira kiaera akuru baba ba maumo batonarira barwagira wiathi. Chairman Murandi Jujo Meru Cultural Center. Gikundi giki twakiregister turi a Meru by 11 sub-counties ndene Meru County mwaka wa 2019 na tukuregister gikundi giki twakiregister ni kenda kiumba kureta ana ba maumau na maumau bara batigere amwe ni kenda tumba kurikania tumba gutetera into biria barujaira nonto batabiona kuma 1964 tariki 12 December rira bendera itirie ko kumira au itumbite kuvencha kiri sub-county mwanya tukimenyaga ina bari iturari buri
na ndina aro twi mikinduri Cultural Center ni tuma twatirima namwe na tukaithirwa twina kumenya na nkoroki ana ba maumau na bojugo ba maumau ni ithaka bietu tugerie kuruira tugerie kugamba muntu ate agerie kukinyeri kugeria gutuma onge uro tukuona inya amutethie amonerie tugambire ithaka bietu bicoke nikenda twona twatura akiaria mukariri gitwa kiama giki Robert Kinyono ugite bakinyithite gamba kotini ria kuthetera mindera momo batunyirwo na chonko igamba rira rikathikirwa tariki kibao cha mweri uyu kiri koti nene ya Meru igamba retu ri kotini twathitangire white settlers na twachoka twathitanga the British government nontu bwa kwija bakoraga antu betu bebeta magaindi bacoka bakajukia miunda yetu baciandikira risi ya miaka 994 antu betu batura mijini bangi batura mashaka bangi batura best quarters town mwanya mwanya na bangi beitherwa mitune atwitumbite go file petition kotini nontu bwa miunda yetu kenda tumicokia antu betu bomba gutonya miundene ya officially kwa tariki 20 antu betu bonde ba 11 sub counties bara be members betu baumire bonde tucemanie kotini nkuruki wirigirobo kia magike kia Meru Cultural Center ataki yawe konekana na minda ya Meru chokenjara nchi yao kwenarwa ingucokeria mwathani nkatho nkuruki nontu bakwithirwa ati tariki 20 itwirigirite ucindi bubunene nontu bwa munda jura turatura kugambira igita riri nene nontu batwe turi ana ba amaumau twirigirite twina wirigiro bubunene muno ndene ya nkoro cietu nontu ati tariki 20 irio njanji augite akathithia ruling na twina wirigiro bwa ati sisi tutashinda amba riri turi kotini tariki 20 twewe judgment njega Ameru baume thinene bete kisima barime miunda iria bababa barujagira barite bobontere cha mikindori yara bakoyete kuona nto baraba kuruba maumau aja kwa chief aja mikindori na neo tukweja ira ntindiri bya kuria na miringiti na tukimenya akethira kwi woti ati andikithitwe najwa antu kweje naro twejete mikindori no nto bagotetheria amaumau bau tutindiri to tukuru akuru ne ekuru nibo twejete kuretera bya kuria o kanini kara mwathani atutharimite nako kou itwejete kubekira inya na bakugwirwa muno nontu bakwithirwa ati bakuona gantu bate kwirigirite nkiripotera Meru TV nyoka mbetaga ki mutegi na tukiuma kaunti Meru tuite mwanka kaunti ya Nairobi naria akiaria mutongeria wa ngwataniro ya kiama gia Azimio iria ni kiama kiregana na thirikari niwe Raila Odinga na umirite na kwariria manto jegie gwitia kwa maguta na nandi augite kana augite chiringi ya Kenya ni namite kana ni agite gitio kuma thirikari ya Kenya kwanza igutonya wathanine ni kagitene gaka Raila augite kinyachiari baraba tigite kana baraba ikitia na bao kuthoma cukuru cia ome tia nthiguru ya Kenya amwe na baraba umaga guchwa utungata bogemo bwa mwiri ome nthiguru ya Kenya bakethro bena kagita gako munyume ya chiringi je kuaga gitio ni kagitene gaka Raila ariritie gwitia kwa magori ja maguta aja nthiguru ne Kenya amwe na gwitia kwa ngarama ya uturo. In 1 year under Kenya Kwanza, our currency, like the Kenya shilling, the once mighty currency in the region, has received severe beating. The shilling has lost a quarter of its value against the US dollar in 1 year. The shilling lost 20% of its value against the Tanzanian and Ugandan shillings. In August 2022, the shilling was trading at 120 for $1. A year later, the shilling is trading at 150 against US dollar. And if you go to the banks, they sell it to you at 154. The fall of the shilling comes with a great price that includes escalated costs of imports, including food. It puts tremendous pressure on parents seeking to take their children abroad or those who want to seek treatment outside the country.
The free fall of the shilling is therefore a grand betrayal of the people of Kenya by the Kenya Kwanza regime. Given the state of economy and the prices they made during the campaign and the promises they made during the campaigns, Kenyans would have expected that Kenya Kwanza would cut down expenditure and borrowing. The regime did the complete opposite. Kenya Kwanza increased spending by 400 billion shillings, spending money it does not have and raising it by extorting more taxes from the suffering Kenyans. The taxes rose at a time the overall economy has been contracting. In the second quarter of 2022, which is the first era of Kenya Kwanza regime leading into 2023, the economy grew by only 5.2%. In a similar period in 2021, it grew by 11%. Ibwegana tugitana mbere nayo muthenya Joana Arua county ya Meru ni thuranirite mithako ya volleyball ya Mount Kenya region ni mithako iretete amwe hakari na ari na anto arume akiaria muritani munene wa mithako eje na uria niwe mukaririgiti wa Mount Kenya region volleyball league Bario Kaberia na ugite ati gitumi kinene gia kwambiria mithako eje ni kwebaniria anababetho na mitugo itiagirite hamwe na kwebaniria kana na kurua na ngurano chia mapema kiri anabari na anabachukuru amwe na kwebaniria mbeo mbithi kiri ndawa chia mbogita na kugurainia na anababa ni bakuromba atongeria bathira karai account ya Meru amwe na thirikari nene kubagwata njeki amwe na kubagwata na kubekira inya kiri mitetho eje. Kiambati Newton Murimi na the technical director of Mount Kenya Handball League na anko ndo bochokeria nkatho naro no ntubantu kwi twini ruare launching a Mount Kenya Handball League. Basically Mount Kenya Handball League imochezo ya njara yura tuambirite ke Mount Kenya na in consist of all the regions irachi within Mount Kenya county tofauti twina Nyeri, Murang'a, Kiambu, Embu, Laikipia na Tharaka Nithi county. So ntuko ruare rio tukare na the first day mchezo Marito mbito Meru Kaberia HSC mbithora ndi coach wa handball na chairman wa Mount Kenya Handball League. Mount Kenya Handball League twamambiririe mentor youth kwerandikite drug na early marriages and early pregnancies. So this is what we are trying to emphasize, mental wellness through physical wellness. Inamaanisha akiri kwithire buyo bo chetha. Ladies babarai pate Meru County staff baraba chetha ki the county kikoska. After that, Ban joined the Mount Kenya League, and their purpose they could join it is to be part of the handball federation. Can by the exercise now and then to keep their bodies fit. Kenge to eradicate your early pregnancies among the youth. Baubangi menya we are part of the society, so we can even be part to get a society kwa area carry this. Baubangi to kabari about early pregnancies, mantoja drug addict na mantoja maingiza aja kusumbura youth the age. Ito mbeta Pelis Karemi. Oni ni captain ya timu ya Meru County and Boridis. Ingo shukuru coordinators baraba atwarikire aja. Onto nyedro ito andiki tuketha twina awareness kiaritwa na antu bangi barabare au nontu nyabati twingo ibo bakutumira drugs bakanya tuvesa tukathira andi nyabati tukethra twi sawa. Ndenda ku request for support baraba tutegete batu to support so that hii ligi take place inafaa ikue. Tunashukuru pia waheshimiwa wenye wamekuwa hapa leo, kuna ambao wametu promise some few equipments na pia for the trophies zenye tuko nazo, tuko na awards kama jersey, cash awards. So ni ligi ambayo inaleta vijana wote pamoja. Na tukirikiria kana tugitana mbere na wega shiri muthuri agwatanirite na mawakiri ni baete maratasi kikundi kia mwena moro tujua kuthithia na kunyia magamba ndene ya court. Wananchi wajitokeze wakuwe na uhuru wa kuweza kusuluhisha mizozo mingi, especially mizozo ya mashamba ambayo imeleta uhasama mingi katika eneo hili.
ili iweze kusaidia kupunguza kesi ambazo zinaenda kotini. Kesi zikisuluhishwa na our mediators, ambayo itasaidia pia kudumisha ile uhusiano wa kifamilia na uhusiano ya watu ambao wanaishi kwa pamoja ama wanafanya kazi pamoja. Tukatuma ikauti kuija nture na uo ukanenkerwe gamba kuma kotini ukerwe gamba rigo watakwando na wayoka ari andu ukathikira ukaigwa ari kari no kage ukathirie gamba riu ugachoka ugachokeria njanji ukamura ndona 1 2 3 na antu baba gwitikaniria na kiki keno getu no ntu intwire ntrenetwe kinyama antu no ya magamba kairi nda train sometimes years back lakini ngochokia nkatho na antu narua asa retire kana ndiko retire ndikona ngugie ngie kuendelea nayo mbere rira igamba ritaga kotine iri karaka gitaga kanene muno na kagita kare gamba ritaga kotine ikutha kwina rusa na wina lakini kagita kara yomba kuthira ikithithirwa na janja twakirikano kiuga antu bomba kutha bagwatanirite ko ndengenda kandi ngenda kuromba antu betu te magambo jonde maja bati gota kotine tutumire menditas baraba kwenda baraba thomete na kagita kara bakomba kuthira bali amantu jau jaga kinya na aria court na jakajukwa judgment ya court pere sinje iwetu eje Meru no tunande ko tere Meru nira ke court nyuma ra tu nayo ne Meru town ngubu tutenayo na nande yange no gweta chuka Ronyenjes and Hembu so itukoromba sinje iwetu eje no tutwina mediators baba ingi mono pa kana alternative to beta dihala alternative dispute resolution baba mbaguchwa kuthiria magamba yo ya tora ya pendetwe twina magamba ya maingi igamba akira tutiomba kugamba batu twe mediators ni gamba ya kugwato Kenya ni la kuragana na la divorce. People Meru use me, come for me njere ni onande nde tayari na ibuje kwa ntaterero ikwaria na ntaterero kugita magamba jo ngitete myanke yonde ingwete kyande na position egweta na mbere nkeja gitaga na nkaromba antu betu kagita kamwe magamba yatiraja bui muno antu bende gukaranira bwega na kwaraniria mbere magamba jatanara kotine igita rya turi naryo te igita rya antu kunyangagia mbesa kenda antu beta kotini kana bara bari kotini bagire magamba jaraganjira ukona antu benya mara myanke mingi bakire magiyambeza baikairie mawakiri na koti nuntu bwa miunda na gutoka thiko mundankuru kejwa 6/4 itikirie ntu tumire ni kanyaga Kameru yetu nikenda tuonokia mathaje yetu tuonokia mbeza cietu na ngwataniro etura nikenda tumba guturania twinde na tikiri magamba ake kinya kiri thina cia muntu nongi bwega nonto bwantu na we wakili Paul Mugambi akiaria kire mambura jareja kurikira muthenya juana ruaja Tharaka Cultural Festival Uragate nombete kwithirwa akiuga mambura jaja kathithikaga o mwaka mweri jua hinana ni mambura jareja kureta urumwe ndene ya county ya Tharaka Nithi na kureta na gukiria ontwire bwa mu Tharaka ni kagitene gakana wakiaria mubunge wa Tharaka ni wegitonga Murugara na ugite ate mwaka twitete bagatigira bakureta mutongere wa nthiguru niwe President William Ruto ndene ya county ya Tharaka Nithi ndagara waiguna na iji kuma county eje kere getho ya kuonania ntwire ba Tharaka kiurangiti kira kiruthikite kenini gia shauri wa Demokothi Tharaka North sub county kira kiambirie ntugo yecho gikinya muthia ntugo ye munthina kira kiaruguriru waziri gotaria ganthiguru ni Penina Malonza lakini kwa mwaka huu peke yake ni kaunti 5 peke yake ambao zimeweza kuunganika na kuweza kutoa sherehe ambazo ni za cultural festival. Mojawapo ikiwa Tharaka. Ukiniruhusu fanya kazi na magavana wote wa Mlima Kenya, hii iwe ndio International Cultural Festival ya Mlima Kenya. Sasa utalii wetu hautakuwa wanyama pori na mambo ya beach. Tunaongeza kipengele cha utamaduni wetu na turani zetu na chakula zetu. Hiyo ndio ile tunaita diversification. Waziri Malonza kere na tigirite wira na kaunti ya Tharaka Nithi kwithira bakona gintu kumane na paka ya Meru. Naweza kuongea mambo ya vile sisi hatufaidiki kwa hii bunga letu la wanyama la Meru. Hiyo ni agizo tuliopewa na rais. Hivi karibuni zile kaunti zote zinaweza kukalia
ikagitani gwa kuntongoria irari guntu guko kwa mabakiromba mirandi kuma kiri waziri amwe no bakiomba kwethora bakimuririkania mirandi ira yari kuromboka mbere. The current president of Kenya ambaye ni president wetu current president of Kenya akiwa deputy president alikuja hapa akatuahidi milioni kadhaa ya kutengeneza hii kiwanja, na ndio sababu tunaona tumekuwa tukingoja sana. Later your predecessor huyu waziri Malala wakati alikuja na kuwa na supervise ile fencing ya national park aliahidi kwamba atatutafutia milioni 10 so that we can make a very good cultural center in Ura ambaye hatutakuwa tunaweka mahema vile tumeweka leo ama kuweka hizi hoteli vile tumeweka hapa tuko mbele, na hii mali isikuwe na vumbi, na basi serikali inakuwa continua. Serikali it is usually perpetual. Tunakuomba ukuwe na roho ya huruma, roho ya bottom up, roho ya kuangalia hii Kenya kwanza. Leo utoe sauti kwamba hiyo bilioni 10 ambayo tulikuwa tumeahidiwa, hata ikiwezekana kuongezea tu na ujengee hiyo cultural center kwetu, ndio next year tukuja hapa ikuwe imeng'ara. Ibogana yutia kuma kaunti ya Tharaka Nithi kiri mambura ja untwire ja uragete nicho chigutwikira gatanta kiri NTETO jia Meru TV utuko bwana arwa NTETO yitingi gukinyira andiki bento ba NTETO kuma kaunti ya Tharaka Nithi nwe muthengi ndagara nkatho cia kwa igukinyira rakundi uri amwe na Jeff wagituma kuma imenti gakimutegi kuma buri katho cia kwa ikinyentere wa dance motoria wa thirinja kuma ntere jia tigania murithi wa bana mukiri wa nkonja na andiki bonde ba NTETO bara bomba kuthoraba ikinyaniria NTETO iji director wakwa utuko bwana arua hago kare Mr. Kaji Mwanka kiuma twitite ngakwendera uraithiria bobwega boa Meru TV nimbitagwa Nancy Ndogo utuko bobwega.